Awuselibingelela bakwethu bekhona lesikhathi kuzintwana zonke zomhlaba lokuzo ke nanti ke uhlelo ke ngisakhumbula ke namhlanje igama lami ngizachiswana ngamba lo Keith lapha uKeith ke ukhaya ngane kezwe kuhle ke namhlanje asazi ukuthi ulele ngaphi kodwa hayi usithi behlutshwa ngopro lapha eofisini kunjalo nje ke Jonas hamba laba beCNC sichila ukuthi ke lena bafunayo bakhona ukuthi basizanelane Miki impofu ngokuqala uNiki impofu umqalisizwe namhlanje. Ngikhumbula ke umnyaka ka 2005. Bengobulawayo nihlala ke lokishini othoka semagwegwe. Umsakazi ke mina beyile boyfriend yami ke iyayivela ihlala ke emayadini iyahlala ke endawo kusemalindela. Ngakho ke ngangimthanda ke lo mfana kodwa into ekhona lo mfana welokishini oyahamba ngomchova. Ngoyajala ukungithwala ngisesikolweni. Lo mfana ke wayengithanda wayengumuntu omdala asomfana ngoba mina was 19 yena was 34 kodwa ke nandi boyfriend yami la yayile 19 so lo muntu ke engithanda njalo ngithela zonke into engizithandayo angichiye sile boyfriend ini amathunga yali boyfriend yakho ngoba ngumfana olungileyo kunjalo ngakontina ngilala labo bobabili kunjiyana kuthe ngelinye ilanga ke umngani wami uMary wabetshela ukuthi etshela boyfriend amuthi mina ngikhomba umuntu omdala ohamba ngomchova umsakazi into eyenzakalayo ukuthi kunaphana kade ngase ngizithwele ngalwa ke lo Mary umfana lona wala ngoba wayeselobufakazi bangicathela bambona ngitshwa leyo imoto ngoba wayengithekela ama chips konke nama sausage ngamvele ngikholisa lesikolo ngigada lo mchova mahala imali engiphiwe ngabadala ngangizidlela ngasuka lapho ke kwaba lo msindo wangala ke marvelous yaphela ke kanti ke isisu lesi sengisibambile ngingasazi ngesikabana uthezi yazama ukubika koMave wahlohla umkhosi wathi kangazi wachinga ngazama utshela ke lo baba oyemota yakhe wayelomfazi wathi ngabomsukela kasafuna kumbona ngazithwala njalo nje ukuthi ngikhulume ngikhawuta abantu babili ngaqamba ke umfana omncane bangixoxela ngibo kaMave bangomave wala isisu ngoba lo msindo labo anti bakhe ngabuyela ngikhaya ngazi ngabeletha umsakazi ke umntana wami ngibelethile ngo2006 up to today kangimazi ubaba omntwana sekhulile umntana wami Chisa seyiteenager njalo angiwazi phakathi kwabo babili ukuthi ubaba bombani umntana wami ngiyamfihlele ukuthi ubaba bakhe nguphi kodwa ngumtshela ngalo marvelous omchova ngumtsheli though abantwana kalwana umchova bahambela nomntana wami kungenza ukuthi ngiyeke ubaba ngizoba ithwani imfalayo lokho asoze ngafaka ukutshela umuntu ngihlezi lakho yimi ke engidabuka kakhulu ke Nikki impofu Nikki siyabonga kakhulu ukuthi sikutshele ingoma wazima usitotoba la sami khona yena usegoli manje uNikki that's so brothers
sinjani uyasetshenzwa asikho isikhathi sokudlala ngithivuka sitothola ngasekholila awubona ukuthi isimo sinjani uyasetshenzwa asikho isikhathi sokulala Cuando ngaziyaduma kwanyama kayipheli phela mazinya ndoda vuka sithothobala egole Gauteng wemntanami cuando ngaziyaduma kwanyama kayipheli phela mazinya ndoda vuka sithothobala egole Gauteng wemntanami cuando ngaziyaduma kwanyama kayipheli phela mazinya ndoda vuka sithothobala Soprano solo lo kushaya mnandi besithi ke vuka wesithothobala bamsekoli sikhumbuza ka Job Ruwet bamba khona libamba basekoli sithi buyana ekhaya Joe asazothi wenzani khona ngale sichala ke umlaleli uthethwa nguNicky Mpofu Nicky Mpofu umntwana ke uyazi kuyadeserve ukuthi uyiseke mama akumbonisi uyisicela ke lo undodolo umfazi wakho uthi ihambe ku DNA dana umntwana ahlale ngazi wena wazi iqiniso lakho lokuhamba lahle uthi mi kupha kwese uthi ngopha then ngicela ukuphambanisa not knowing who the father is now ngothiwa ngu-10 monya ubingelela 10 thitha ngithanda ukutshela ngesehlakalo esenzakala ke kubaba wami besivela ke emasimini sisenesigwe ekhaya enkayi sabuya ke lapha sivela hlakula ngihamba nomdala sibabili ke umdala ke siyahamba ke emini libaleli wazi neza umdala mamo ngafa bathi akhala bona baba nasi inyoka yabaleka igijima ngoba basechaya inyoka baba yamshaka inyoka leyo khanya kwakuyi black mamba ngazama umsakazo ukuluma lapha emntwini ekhona ukuthi ngikhiphe igazi ngikafula ngenza yonke into omele yenzakala ubaba ngambona eginqa eswetha kabuhlungu ngamemeza ngazama yonke into ngathi ngiyamthwala wayengumuntu omkhulu kakhulu ngamehluleka kwabuya ke uNdlovu sabambisana
Sazama ukugijima naye siyangikhaya ukuthi sithole-ke imoto. UNdlovu wakwafikelela elitike ngase yamgamula unyawo seluqume. Kodwa ngicabanga ukuthi zamzuza ubuhlungu ngamandla. Ubaba uthe njalo ke zama umelela imoto yakatitshala wesikolweni enesigudi bizomthatha. Wadlula ke umuntu omdala phambili mhlawumbe. Uthe njalo ubaba uqasa bamnyama chu engandlilahle. Kwathi wavela kwaconfirm ukuthi belinye iBlack Mamba. Ngiyadabuka kakhulu nxa ngigumula ke umnyaka lwana ketshisa imutheliseni umoyo engibhala ngobuhlungu obukhulu. Lala ngokuthula Vuma Balanda. Ngicela ke unditshele ke ngezingoma eziningi ezakudala ekakhulu ethandwa ngathola ethandwa ngubaba ngingajabula kakhulu. Sibona ingomeni ezazikhethile lapha ke. Ikhona enye ethandwa ngubaba wakhe na mana bonke ngayithola yini. But ezingoma Mahlathini yabo bani futhi wathi ke nqotho lo Mahlathini Majayivana Spox Edge Penny ubaba bethanda lezi ngoma. Mina ke ngutshale ingoma ethi Milanda Ubhe ka Penny. I'm love,
Naso-ke igoma ke sishale-ke uTensen Moyo. Tensen Moyo ubaba wahamba nje wayethanda ingoma zaPhenipheni. Milando Bam. Sithemba ubana-ke uyayithanda-ke le ngoma nje ayithandwa ngumdala. Walunywa-ke iBlack Mamba wafa-ke bevele emasimini. Uhlelo ngisakhumbula. Intobhe-ke Zizi Chooks. Chisa-ke empilweni uyazithezela lonke umungazi. Ngiyandile koNdlovu, ngiyamthanda uNdlovu, ngicela ungaqhambeki igama lakhe ime njalo uGatsheni. Mina ngase ngile 12 years ngilomngami. Sithandana okwamagama. Into engangiyenza ukuthi ngangixoxela umngane wami ukuthi njalo sesibuye kuleli lizwe sesingapha eSouth Africa. Lapho ehlala khona sihlala eMpumalanga. Kambe-ke amaXhosa njona ephiwe kangaka ngikandadela indoda umuntu engumthandayo. Umngane wami wathi hayi kulomnye ugogo okwazi ukulungisa akhanike. Umngane wami nje umuntu engangimthemba hayi wadinga lo gogo wabuya lo muthi wantshela ukuthi kumele ngikwenze kubana ngifake lezi zinto egwayini lami engavela ngene khona phela egwayini khahla sengwakho wedwa engihamba kwabanye abantu ngeke-ke iziphakame. Wantshela ukuthi yena nguye wenza njalo-ke omunye umuntu emkhawulisa owayevele ehlukane laye. Umngane wami lo bengasela ndoda kodwa wayenika ama-advice amahle kakhulu ngomngane. Hhayi ngathatha-ke lo muthi athe ophiwe ngugogo omunye eDurban. So the ngenze njalo-ke hhayi ngafaka laphana. Into esenhlupho-ke msakazi kwathi into le yenzale ngo-2013. 2014 khona phana-ke i-sex life endlini lapha yaqalisa ukuchiyana. Waqalisa umuntu wenkosi ukuthi-ke astruggle ukuthi-ke ubaba avuke. Inkomo yakhe yalo ukuvuka ngaze sibambane sikhisane njalo. Wala ukuthi-ke avuke. Wamangala wakhala kabi uGatsheni. Ihliziyo yami yamethi ngiconfess ebhene ngala. Ngenze yonke into ukuthi umngami-ke yena wayindoda emadodeni sowutheni. Ngadubeka laye ngagcina sihamba kubosiyazi lapho engitshele khona ukubana-ke umngane wakho wayekufixa sekulimazele indoda. Ngakho kumele abuyele yathatha into zona ukuthi azigqibele egangeni akutshela ukuthi singapha sizomlungisa. Mhla sesizamile 2014, 15, 16 umngami into yakhe ayisavuke ngalo mama. Best friend of mine engangimthembile umthakathi omkhulu lakathi singihlezi lo Gatsheni sizama ukudinga usizo. Amadokotela athi kababoni lutho olurongo. Njalo-ke abantu abanika imithi yangikhona ayisebenzi. Ngesikhathi ngathi iyasebenza kungathi kuyama ngesikhathi ukuthi kumele kusetshenzwe ihle vele uhambe. Uzangizwele umuntu wenkosi kodwa yethi yimi ngirongo ngoba ngamfakela. Yena wona ngumkhuhlane kuye kodwa mina ngiyakwazi ukuthi hayi wenziwe lo muntu. Sengiphiwe imithi ngamdlisa la kodwa adle ukuthi ngathi thatha labo philisi la eblue ngijikele kudleni kwakhe kodwa ukuthi lathiki. Ngisazi yimi ngidabukele lapha-ke uZizi Chooks. Ngiyaxolisa Chisa ukuthi sikunikeza indaba ukuthi iqiniso leqiniso ngizobuhlungu. Ngicela umtshele-ke uNaboys uthi umngane wami ngumthakathi. Uyaqamba ibizo lakhe laba bathi sabona uNaboys lo tsho njalo. Abantu banaboys kodwa into wayenza umuntu imbi kakhulu. Ngoba kuthi enxa wayefuna le ndoda yakho mama Sasa. Wathi kuchale ngoma ethi indoda yami kaEsther M. Awudubekile uZizi Chooks. Umhlalelo umkakho suthi uyabopha amabhawudo. Chef.
ingoma phela ke Mr M ingoma esithi indoda yami yesitshela ke uZizi Chooks bamphoxa kakhulu ngento zokulandela abangane akwenziwe lokho mama kanti uza-advise umngane ongendanga njani wena wendile kuyina utshela khona okuhle hawu bantu tshela Mandebele la ubhalile kunjani tshele uyaphila tshela Maya Ndebele sethemba ke kuright kuweke sikuhlelo ngisakhumbula wena ke uthini tshela Maya wena ke uthi ngithanda ukubingelela ke chisa ke kuhlelo lono lwabantu uhlelo ngisakhumbula lapho khona lesikhathi Jeremiah siyabonga ngokusibhalela kwakho uthi ke uhlelo kaluye phambili sifisela enhlanhla uJeremiah ke uthi mina ke msakazi ke ngenga abarodubo olukhulu ukufikeni kwami ke eSouth Africa ngithe ngifika mhlamfikileyo kwakubanjwe inkunzi eThefontein eSouth Africa nisikambela nje ngikhona phana sithenga lo munye ke umfowethu engamfikele kuye ngabona ngana amalanga amahlanu umnyaka lo umnyaka ka2009 ngithe phuma khona ngabe ngezwe kuthiwa khona nguye lo ngafakwa insimbi ngabotshwa ngahamba eStocksini ngavalelwa ke eHillbrow Police afterwards kwabe kuthiwa kule identification parade kulantu abambe inkunzi abuya ama witnesses umnyama ngikhona ke msakazi bafika bakhomba mina impela ngingazi next ngabathe kuyini ngingakwazi bezwe ukuthi lo muntu endlela akhuluma ngaye lezindaba zazo ngavalela lapha ngahlala ke ejele yangikhona after 6 months kwathiwa ke icala selingena kodwa bambeke inkunzi labanye ababalekileyo lento abembuza zona ngangazizwa umnyama ngakachisa womnyaka wayesabekayo ngithe ngisejele ke ngezothi umama ushonile ekhaya eZimbabwe ngambe court laphana ke endlela bambuza ngayo ke iloya engangiliphiwe lona hayi la ngisebenzela kodwa ngumlife wangisebenzela lo baba basokhunya kuthiwa kangilacala ngoba laba abanye babejonje babonakala kodwa gesi isikhathi ngase ngihlalele ejele laphana ngemsakazi lakathi abantu babona ngangabamba inkunzi ngenza ama-armed robbery ngithola sengihamba kubosiyazi kodwa ngithe ngisuke ekhaya bangembathisa abathakathi abazondayo ukuthi impilo omnyama nakathesa impilo yami ehambe kahle chisa ngiyazama ngiyadodoba kodwa kufanana niyadla sendabantwana ababili lapha lo nkosazi wami wakhonale ke elupana imuJeremiah Ndebele ibhala ngilapha eMzantsi Afrika ngicela ke ngithele inye izingoma lapha ke chisa ngajabula kakhulu hey madoda umnyama ngaka Jeremiah bakuthela phakathi for nothing ngicela ke ngithele ingoma engangijabulisa ikakhulu eka brand ethi mama ngoba yamkhumbula umama waziwafa ngambonanga sana You've been there for me anytime, anywhere, every day. Yeah, my mind, oh my mind. Everybody misses you.
Brand of House ke ingoma yasitshala ke umlaleli wethu ke uJerman Ndebele. Yeke nasephambili kwamanje ke ngibale ke vela ke kuTshengi. Kuthiwa nguTshengi bani Tsengi Nyoni unjani Tsengi? Ngiyakubekelela nanti uhlelo lakho ke ungisakhumbula. uTshengi Nyoni uthi ke umsakazi mina ngibhala ke ngingapha ngase Australia. Ngifikile lapha ke ngahlala ke ePerth ngasebenza kanzima senze ngingunese kwamanje. Ngihamba ke eZimbabwe ngahlala ke linye ijaha lapha engalithathayo ngoba yimi engangisponsor kwengalithathayo. Ngashada la yeke ngambisa ngapha ngase Australia. Kodwa ke uhlupho lwaba yilokho ke msakazi ngo2015 waqasa ugila imkhuba yongikhwelezela efuna ngiphila impilo leyana yakudala ekhaya. Wantshela wathi mina kumele nxa ngivele emsebenzini ngivuke ngimphekele ngifika ngijase ngona ebusuku mengiqasa ufika ngifaka isichebo khona bengivuka ngisiyangena ngo6 ekseni xa enade ngekho emsebenzini uyafuna ukufika ke angivuse. So impilo le ngamtshela hayi lapha kuse Australia baba asincedisane ngeke uphila impilo yawo iphila kini echolotsho sofuna uzongizuza ubuhlungu lapha. So sahluphana kakhulu ngagcina ke ngibuya ngizokhuluma lapha ebadaleni abangibo ukuthi hayi uyangikhathaza lo muntu. So ngoba akafuna ukwenzani umama wakhe wakhanya ethi ngathi mina kuthi bana ngiyafeba ikondelela indoda. So ngabona ukuthi kubi emsakazi ngagcina ngikhanselisa amaphepha la nomshado. Yena la wathi kancingi ngokuyela ke ekhaya eZimbabwe. Now everyone is blaming me ukuthi ngamsebenzisa. Amsebenzisa ngalodochisa ke lo muntu. Ngazenza yonke into. Yebo kambe silanda abantu esendithana laye esilwa laye umuntu lo endithana laye sembuluzela kulezi insuku la kasabambeki. Ngcono ngihlale ngedwa yimi uTshengi Nyoni amadoda igender lechisa ayidodi. Ngicela ke inyezi ingoma ezilandelayo bona ngangijabulisa ke namhlanje. Wakhetha ke ingoma zabaningi. Sifuna ukuthi ufuna yiphi le ingoma. Wathi sikutshalelane uthando sifuna uzayithola yini. Ngizofika ngizobona wethemba lami.
Indaba ezikude zumasithela ingoma evela kuThisha Nzuza bengitshele ke uTshengi nyani entombi yakholisa ke Tshenge nyoni senjalo nje mbambe khona njalo vela kuThenjiwe Dube unjani Thenji Thembu yaphila lapho khona uThenjiwe Dube uthi ke mina ke ngibhala ngingapha ke eEngland ngikhule nzima ke ekhaya ngikhuliswa ngustepmother wayenhlukuluza kakhulu Jisa ngaba lenhlanhla ngafika leli lizwe ngacela uphephela lami njengabaningi ngacaza ngithole umsebenzi ngemva ukuthola ke ikhe yami ngase ngicela sengimuntu ke ose ngena inursing ngaqeda inursing yami ngagraduate ngasebenza kulesi sibhedlela ngisho uyasazi lesi sibhedlela ngisebenzela mina umuntu owathandiyo into ze social media yikho nje ngakulandela ku YouTube ngizibonela lezi zinto ngahlangana lawe so wenza ukuthi ngizama ukudinga ukuthi ngilande ama pages akho into khona sendlane lo muntu ongithandayo ofuna ukungithatha okwamanje sengilama 38 lo mntwana yedwa ngangimithi ngisesekhaya stepmother lo wayengangithandi even ke ubaba sesiyakufa ubaba wantshela ukuthi mntana mube careful mina umama vele wangitshengisa emncane kodwa ngendlela ayifundisa ngayo abantwana bakhe lo stepmother ngelandaba lami ubuya kwame UK ngafika ngasifundela sengithada Jisa nangoke sefuna ukuqinisa ikhande kuyo manje lokho kakwenzi uthe semfile apana ngizovela ngadinga imali bazalo mama wachinga lo mama wavusa umsindo wathreathena uzotshela indoda ukuthi kumele ngimrefund izimali zakhe angifundisa ngazo azange isikolo mina ngaphela ku form 3 uthe ngomnyaka 2019 wavusa omnye umsindo ehlangana le ndoda yami wagcina sebuye endlini esayithengayo eMahachula sezothola ithenga abafana zamuthi bambulala labafana ngustepmother a bitter stepmother ongizondayo manje kathesi ke ufile ngomnyaka 2022 ngoSeptember abantwana bakhe bathi mina ngaloya onina sakadla kathesi ngidabukile into le ngidabula angikwazi ngibuye ekhaya ngasabuye ekhaya babhizi bayezinyangeni bathi inyanga zibamba mina into imembulelo nini umsazi angizange ngibulalo nina anginandaba layo into ekhona ukuthi I will never support them no matter what bahlala becela imali ngiyale angikwazi bafuna ukulungisa ngicela inyezi ngoma ezakudala ungangitshala ingoma zikaChimora intandane yengifunayo imuThenjiwe Dube Thenjiwe sengilanda
Chimori ngoma sithi intandane sitshaleke uThenjiwe Dube sesiba emaphelo ohlelo namhlanje. Thenjiwe siyabonga ikela ke sibale ke esithemba nyokucina evela ku Felistus Chakawe like a river. Felistus Chakawe othi ke ekukhuleni kwami ngikhuliseke kahle sakhula hlala ke eChabalala ngaze qalisa ukuthi lami ngikhula khule ngafunda eTownsend High School. Ngithe ngifunda lapho ke hayi impilo ibimnandi sichazela abangani bami sigida ingoma eziningi singena bo Visions. Kwaze sithi ke mina ke sengibona ukuthi imali ngikhaya siyithole kahle. Kodwa lo muntu wayesebenza lo babami ubabami lapha esenza khona engumuntu omdala ke elama 45 ubaba by then wayele 43. So baba lo wajela ubizo chiu baba baba lana wagcina ke efleta lami wesikhathi nganika lift ubaba bathi ngicela udlule ngitshele umntana etown Ncube. So into ezakalayo ukuthi ke ubaba lo wagcina ngikhombisa ngamthanda okwamagama. Sakaze sasuka kuhle kwelilanga wathatha imota wa driver sangena Force Road saphaka dudane North Lee High School egangeni. Lapho ke angiqedela khona abontwana angizake ngibuze ubuhlungu bonjana ke umuntu wayefuna ukumbulala engafuna ukuphumula. Akho ngasuka sengilimele kakhulu sengani nyovuka ngihamba ngikhaze hle ukuhamba sengifika ngikhaya wanchama umuntu ngenzeni ngaze ngachaza ubaba bahle bafuqana lo mama uthi ngithi ke ungirephile uNcube. Sahamba emapholiseni eChabalala uNcube wabamdobha umbamba bambopha ngakhuluma umuntu ongibambe ngenkani wakhuluma laye bamvalela wahanjiswa ejele wagcina wathiwa kule court yangikhona ngaye court wadinga amagqwetha. Indaba ngangikhuluma ecourt yasuka yaphela ukuthi ke uhamba njani ngoba ngakhohlwa konke engangikwenzile ngibatshela amapholisa ngabhayiza kakhulu lambuza iloya lakhe into eziningi labuza ukuthi mina ngisuke lo Ncube nganga ngabathe ukuthi sasuka sayedrobhe sathenga izinto saphaka ngale babuza ukuthi wayembame ngenkani yini bathi wena wangamthandanga kakhulu mina ngimthandile. Akho ke uNcube lona wagcina ke ephuma ke engelacala ngoba by then ngase ngithenile 18 years. So kuthe kunjalo ngabuyela ngikhaya ubaba wafika ngichaka kakhulu ngicela sengixotshiwe ngikhaya ukubuya kwami ke lapha eGoli. Okwamanje mina labazali bami vele kasizwane kasikhulumisana ngodaba langikhona. uNcube ngamdinga ngaze ngambona ngamxolisa uthi ngafuqwa ngubaba. Lo baba waluza umsebenzi ikhampani kaNcube sivaliwe ngobuthutha bakhe. Akunandaba mina ngiyazikholisa lapha eGoli sengihlale sengile ndoda lanxa engazange ngikhiphe imali ngikhaya silabantwana ababili sesichadile eGoli. I'm very happy. So ngithi indaba zakhe ubaba mina ngilapha ke ngiyazikholisela. Ngiyabonga Chisa eMfelistas Chakawe ngala usetshenziswa ubaba. Ngibongela ke uKeith igama ngeze Chisa Sibanda. Yeke ubunandi siyazenzela ngithi kumele ubunandi siyazenzela. Nangu Dan Chanda. Bye bye. It's nice to be with people. It's nice to be with people. It's nice to be with people. It's nice to be with people.
joy for